Võite tekkida. Nii, ma tänan kõigepealt selle võimaluse eest. Et kutsus. Ma ei ole vist ennem olnud tegelikult. Ma ei ole Maledõšikule jõudnud. Tere tulemast! Ma olen ilmselt nagu liiga vana selle jaoks juba. Eesti noorsootöö seaduse järgi on noored 17–26. Ma napilt sinna enam ei mahu. Согласно молодежному закону, молодежь – это люди с 17 до 26 лет. Я туда уже не помещаюсь. Ja Igor palus, et ma räägiks täna sellest, kuidas linn ja kogudus saavad tööd omavahel koostööd teha. Игорь попросил, чтобы я рассказал сегодня о том, как город и церковь могут сотрудничать. Ja seda siis meie kogemusest Kalamaja päevade. Ja о нашем опыте с днями Kalamaja. Palju kaua mulle antakse rääkida? Millal te ära hakkate minema? Tavaliselt on kella 7 niimoodi jutt ja siis on... Ma ei tea, kas ma nii palju jaksin. Ma olen juba 4 tundi järjest rääkinud. Selles mõttes teie saate riisnud praegu mu häälest. Я уже 7 часов говорил, нет, 4 часа говорил, и теперь то, что осталось. Ma räägin natuke sellest Kalamaja päevade ideest, kuidas see sündis. Расскажу немножко об идее. Me 2008. aastal hakkasime kogudusega otsime sellist uut nägemust. В 2008 году мы с церковью начали искать новое видение. Ja siis meil käisid läbi sellised teemad, et kuidas tekitada tõmmet. У нас проходили такие темы, что как создать это притяжение, чтобы люди приходили в церковь. Et nagu meil oli selline väga futuristlik pilt päikeseenergial töötavast elektrijaamast. У нас была очень такая футуристическая картина о электростанции, которая работает на солнечной энергии. Kus siis päike paistab selle nii-öelda päikese soojuse energia paneb tööle seal elektrijaamas olevad siis generaatorid. Где тепло заставляет работать генераторы, находящиеся в панелях. Ja siis selle tulemusena hakkavad tööle ventilaatorid ja ventilaatorid tekitavad tõmbe korsnasse. Ja selle tulemusena tekib energia. И за счет этого, значит, начинают работать вентиляторы, которые создают отдушину, что ли, в трубе, и из-за этого начинает вырабатываться энергия. See, et sa selle suutsid praegu tõlkida taseme ees. Ja siis me rääkisime sellest, et kuidas tekitada koguduse sellist tõmmet, mis tõmbaks inimesi nagu Jumala poole koguduse kaudu. И мы начали думать о том, как создать такое притяжение, которое бы тянуло людей к Богу через церковь. Ja siis me jõudsime sellise pärast pikki otsinguid ja selliseid strateegia mõtestamisi me jõudsime ühe lauseni. И после долгих исканий и размышлений о стратегии мы достигли такого предложения. Jeesus tunnistav, hooliv kogukond. Сообщество, которое признает Иисуса и является в то же время заботливым. Ja siis me mõtlesime selle peale, et mis juhtuks siis, kui ühel päeval Kalju kogudus ei koguneks kui me jätaksime jumalateenistuse teha. И мы подумали, что случилось бы, если бы одно воскресенье церковь Калью не собралась бы вместе и не было бы воскресного собрания в 10 часов утра. Ja me jõudsime sellise kurva ära tundmiseni, et Kalamaja jaoks ei muutuks mitte midagi. И мы поняли такую не очень приятную вещь, что для района Каламая ничего бы не изменилось. Et Betania kogudus koguneks edasi. Церковь Ивания бы все равно собралась. Ja selleks ajaks, kui Kalamaja üles ärkab, nemad vaatavad, et näed, ikka kristlased kogunevad, sest nemad ärkavad selleks ajaks, kui teie tahate. И к тому времени, как люди проснулись бы, они бы посмотрели, что там все равно христиане собираются. Aga Kalju koguduse puudumist ei paneks ilmselt keegi tähe. Но отсутствие церкви Калью, наверное, никто бы не заметил. Ja siis me tegelikult, see oli selline hea äratus meie jaoks. И это было для нас таким хорошим пробуждением. Et kui me tahame olla Kalamaja kogudus, siis me peame selle Kalamaja jaoks midagi tähendama. Если мы хотим быть церковью Каламая, мы должны что-то значить для Каламая.
ja siis me jõudsime selle lauseni Jeesus tunnistab hoolik kogukond. И тогда мы дошли до этого предложения заботливое сообщество, признающее Иисуса. Ja siis me hakkasime mõtlema, et mida see siis tähendab, et me oleme Jeesus tunnistab hoolik kogukond. И мы начали думать, что же это означает. Ja siis sellel ajal hakkas lähenema maikuu ja meie koguduse 125 aasta peal. Приближался май месяц и 185-я годовщина нашей церкви. See oli siis 2009. aasta kevad. Это была весна 2009 года. Ja siis me otsustasime, et me ei taha seda lihtsalt niimoodi ära pidada kuidagi, et teeme pidulikuma joolateenistuse ja oleme rõõmsad ja sööme torti. И мы решили, что мы не хотим просто отметить это внутри церкви, сделать праздничное собрание и поесть торта. Vaid me tahame kinkida ka sellele Kalamajale. Но мы хотели подарить что-то району Каламая, в котором мы находимся. Ja mina olin elanud 5 aastat Tartus. Я 5 лет жил в Тарту. Ja seal meil kunagi oli tekkinud Kalju koguduse endise pastori Meego Hemmeliga mõte korraldada Karlova päevi. И там у нас с бывшим пастором церкви Калью Мего Реммелем появилась идея организовать Дни Карловы. Это район в Тарту. Ja kes Tartut ei tea, siis Karlova on põhimõtteliselt Tartu Kalamaja. И кто Тарту не знает, то Карлова это в принципе Каламая Тарту. Samasugused sellised puumajad ja suhteliselt samasugune näeb välja. Такие же деревянные здания и точно так же выглядят. Ja mul oli väga hea kogemus Karlova päevade algatamisest, organiseerimisest. И у меня был очень хороший опыт с организацией Дня и Карловы. Ja siis me hakkasime otsima partnereid. И мы начали искать партнеров. Me mõtlesime, et kui me tahame teha sellist tõelist nagu kingitust, et siis me vajame teisi ja tegelikult on ka hea, kui me saame teised aktiivsed inimesed Kalamajas selle ideega kaasa. Потому что если мы хотим что-то подарить другим, то нам нужны люди извне, которые смогли бы нам помочь и которых мы могли бы привлечь к организации этого дня. Ja siis ma hakkasin otsima, et mis organisatsioonid meil siin Kalamajas üldse toimetavad, kellele võiks üldse kohale minna. И я начал искать, какие организации вообще в Каламае работают, кому это может понравиться. Ja üks esimesi, kelle otsa ma komistasin, oli Teoteater, mis asub siin samas Kalmas. И вот первая организация, с которой я встретился, это был Теотеатр, который находится прямо тут, недалеко, рядом с баней Каламая. Ja nende väga aktiivne selline juht Piret. И их очень активная такая руководительница Пирет. Kes kohe selle ideega haakus, me saime kokku. Она сразу влилась в эту идею, и мы встретились. Ja siis mõnede organisatsioonidega suhtlesime veel, aga Teoteatriga tuli selline kõige parem või kõige aktiivsem suhtlus meil. Общались с другими организациями, но вот с этим театром у нас вышли самые лучшие отношения. Ja siis me otsustasime, et me teeme sellise esimese Kalamaja päeva. Тогда мы решили, что мы проведем первый день Каламая. Ja kuna Teoteater on seal, kuna põhimõtteliselt see Kotsepuu plats, kus Kalamaja, see Kalma saun asub, on tegelikult nagu selline mõtteline Kalamaja keskkoht. И поскольку вот эта площадь Коцебу, где эта баня находится, и этот театр находится, в принципе, является центром всего Каламая. Et siis me teeme selle seal samas Kalma sauna hoovis. Решили провести мероприятие прямо там во дворе этой бани. Käisime ennem veel tutvumas Teoteatriga, nad kutsusid meid oma etendusele. Мы познакомились с людьми там в театре, они позвали нас на одно свое представление. Andsid neile mulle ja pastor Erkile tasuta piletid ühele etendusele, mille peale nad ütlesid, et see sobib isegi pastoritele. Дали билеты мне и пастору Эркиш на одно представление, про которое сказали, что оно подходит даже пасторам. Oli tõesti, sobis. See on ilmselt ainuke etendus, mida ma olen oma elus käinud vaatamas 3 korda. Это, наверное, единственная постановка, которую я в своей жизни смотрел 3 раза. Ja vist ainult ühe korra olen ma pidanud selle piletist maksma. Наверное, только 1 раз мне пришлось заплатить за это. Ja siis me tegime Kalamaja päevad ja Igor, sa võid paari pilti siit näidata, üks esimesed, et milline see oli. See oli tegelikult suhteliselt siuke pisike, see on päästearmee puhkpillibänd. Значит, это были Дни Каламая первые, и в принципе было такое небольшое мероприятие. Тут духовая группа Армии Спасения. Nemad mängivad, siis tegime siukse laada väikse. Сделали такую ярмарку небольшую. Kus sai müüa sellist omi asju, mida enam vaja ei ole. Где можно было продавать такие свои вещи, которых больше не нужно. Ja siis see päev, seal oli Teoteater tegi sellist väikest lasteetendust.
kuna nendel oli see võimekus olemas. И театр проводил такое небольшое представление для детей, такую маленькую постановку. Ja siis õhtul oli kontsert. И вечером был концерт. Ja see oli tegelikult suhteliselt selline väike ettevõtmine, et meie jaoks esimest korda oli piisavalt, nagu tundus, et rahvast oli piisavalt, aga ei olnud liiga palju. И это было такое мероприятие, что нам показалось, что людей было достаточно, но не было их слишком много. Ja nii see asi tegelikult tookord käima läks. И так вот это все началось. Aga nüüd tuleb see linna pool siin mängu, et kuidas kogudus suhtestub linnaga. Но тут, значит, входит в игру городская часть, как церковь общается с городом. Meie olime tahtmist hirmsasti täis. У нас было горячее желание. Ja tahtsime teha üritust, aga paraku, kui sa teed avalikku üritust linnas, siis sellega kaasneb lõputult paberimajandust ja lõputult igasugused lubasid. Хотели вот сделать такое мероприятие, но когда вы занимаетесь общественным мероприятием в городе, там нужно огромное количество документов заполнить и много такой работы. Ja siis mul tuli meelde see lugu Luuka evangeeliumi 18. peatükist. И мне вспомнилась история из 18 главы Евангелия от Луки, kus lesknaine käib kohtuniku käest õigusnõudes. где вдова ходит к судье, просить о справедливости. Ja mis teda lõpuks selle õiguseni viib? И что же к этой справедливости в конце концов приводит? See, et ta on järjepidev. То, что она последовательна. Sest et lõpuks see kohtunik ütleb 18.5. Потому что в конце концов судья говорит, это значит 18 глава 5 стих. Ometigi, kuna see lesk mind püütab muretsema talle õiguse, et ta mu lõputu käimisega mind ära piinaks. Но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать меня. Ja Tallinna linna kassaajamine on kindlasti selline. И дела с городом Таллин примерно так и обстоят. Ühe koha peal oli niimoodi, et umbes 3 päeva ennem üritust ma sain kõne, mille peale mul tundus, et see üritus jääb lihtsalt ära. В какой-то момент было так, что за несколько дней до мероприятия у меня был телефонный звонок, из которого мне показалось, что мероприятие вообще отменится. Sest öeldi, et mul on vaja veel ühte luba. Потому что сказали, что мне нужно еще одно разрешение. Mille jaoks oli vaja teha üks plaan, mis maksis väga palju raha, mida meil ei olnud. Для которого нужно было сделать отдельный план, который стоил больших денег, которых у нас не было. Ja siis ma mäletan väga hästi, et ma olin täiesti meeleheitel. Я помню, что я тогда был совершенно в отчаянии. Ja siis helistas mulle just pastor Erki sellel hetkel. И позвонил мне тогда пастор Эрки. Ja ma ütlesin talle, et see asi vist jääb ära. Я ему сказал, что, знаешь, похоже, что это мероприятие отменяется. Ja siis pastor Erki siuke positiivsus, nagu ta on meil. Пастор Эрки такой позитивный, как он у нас всегда есть. Ütles, et selge, ootame, helistame su natuke sellest tagasi. Сказал, понятно, я тебе не перезвоню через какой-то. Ja siis umbes 10 minutit ma mäletan, ma istusin ennast kohvikus. Через 10 минут я помню, я сидел в каком-то кафе. Jõin oma meeleheite kohvi seal parasjagu ja nutsin kibedaid pisaraid. Пил свое кофе отчаяния и плакал горькими слезами. Ja siis pastor Erki helistab mulle tagasi. И пастор Эрки мне перезванивает. Ja ütleb, et kõik on korras ja üritus toimub. Говорит, все в порядке, будет мероприятие. Ta vahepeal lihtsalt tegi õiget telefonikõnet. Õigetele inimestele. Ja läks lihtsalt nagu kõrgemale tasemele. Ja siis mul oli küll niimoodi, et vau, ei ole võimalik. И тогда у меня действительно было такое ощущение, что вау, невозможно. Aga tõesti alguses jah oli see, et see üritus pidi vaktiliselt ära jääma, aga Jumal kandis ja Jumal aitas sellele tegelikult tohutult kaasa. Ja esimesed 2 aastat me vedasime seda täiesti ise koos teoteatriga. Значит, да, был такой момент, что мероприятие чуть не отменилось, но с Божьей помощью мы продолжали. И первые 2 года совершенно своими силами делали только вместе с театром. Ja esimesel korral näiteks, et anda lihtsalt numbritest teile ülevaadet, esimesel korral oli meil õhtune kontsert ja ma arvan, et seal oli kuskil 60 inimest. Значит, первый раз у нас был вечерний концерт, на который пришло 60 человек. Sealsamas selles aias.
В том же районе. Ma istusin veel toolid, selle sama siukse tooli peal. Я сидел на таком стуле. Ja siis 3. aastal me hoidsime ka tegelikult veel seda juhtohja enda käes. Ma andsin selle peaorganiseerimise ühele teisele inimesele edasi. На 3-й год мы все равно еще занимались этим сами. Я отдал руководство одному другому человеку. Ja siis ma sain järsku ühe kõne, kus mul öeldi, et kuule, et seal ja seal toimub pühapäeva hommikul Kalamaja päevade nõupidamine. И, значит, в какой-то момент был такой звонок, где мне сказали, что там-то и там-то будет совет по дням Kalamaja. Ja see oli küll minu jaoks selline, oot. Meie organiseerime Kalamaja päevasid ja kuskil toimub nõupidamine, millest meie midagi teame. И это был для меня такой странный момент, что мы вроде бы организовываем не Kalamaja, и где-то происходит какой-то совет, о котором мы ничего не знаем. Ja tegelikult oligi nii, et lihtsalt üks hulk aktiivseid inimesi oli sellest ideest nagu nii vaimustatud. И на самом деле было так, что просто группа активных людей была так впечатлена этой идеей, Et nad tahtsid nagu sellega kaasa tulla, nad tahtsid midagi ära teha. что они очень хотели поучаствовать, хотели что-то сделать. Aga nad ei osanud lihtsalt pöörduda nende poole, kes seda asja tegelikult organiseerib. Но они не знали, к кому обратиться на самом деле. Ja nüüd igal aastal peale seda on see asi tegelikult, me olemegi andnud ära Telliskivi seltsile. И на сегодняшний день мы уже эту организацию, это мероприятие передали обществу Telliskivi. Sest et ühel hetkel me saime aru, et ühelt poolt see ei ole päris koguduse ülesanne. Потому что в какой-то момент мы поняли, что это не совсем роль церкви. Teha selliseid kogukondlikke suurüritusi. Проводить такие общественные мероприятия большие. Ja seal on natukene ka see pool, et kui kogudus seda üritust organiseerib, И там, конечно, такая сторона, что когда церковь организовывает такое событие, siis mingeid asju seal teha ei saa. какие-то вещи там делать нельзя. Mida muidu inimesed teeksid, hea meel. Которые так бы люди просто делают. Lihtsalt näide. Kalamaja päevadel on olnud viimastel aastatel väga palju selliseid igast tantsuüritusi ja muid asju ka lavadel. На днях Kalamaja до сих пор были различные танцевальные мероприятия на сцене и так далее. Mida koguduse esindaja mul oleks väga imelik organiseerida. Которые мне, как представителю церкви, было бы странно организовать. Ja mida ilmselt ka minu koguduse liikmed ei mõistaks. И чего бы, может быть, не все члены моей церкви поняли. Aga kui see on see viis, kuidas need inimesed, kes siin elavad, ennast tahavad väljendada. Но если это то, как люди, живущие здесь, хотят себя выразить, ja see loob sidemed, то это создает связи. Siis nad tantsivad. То пусть они танцуют. Meie oleme lihtsalt osa sellest, meie ei pea aitama seda, meie ei pea seda enam organiseerida. Мы просто будем частью этого, но мы не должны будем это организовывать. Nii et tegelikult me andsime selles mõttes selle nagu vabaks. В этом плане мы как бы освободили это дело. Ja kui sa Ivo paned mõned pildid edasi, et siis see on, et siit nüüd järgmised pildid te näete, kuhu see asi on jõudnud 60 inimesest kontserdist. Need on nüüd hilismatud. See on enam-vähem see pilt, mida te siin maikuu 3. nädalavahetusel võite tegelikult Kalamajast näha. Значит, это то, что выросло из того 60-человечного концерта, который был в начале. То есть сейчас вы можете это увидеть, каждые третьи выходные месяца мая в Kalamaja. Ja meil on ka päris auväärsed külalised. И у нас были довольно важные гости. Et see on Eesti president. Это президент Эстонии. Et ka tema jõudis Kalamaja. И он пришел на день Kalamaja. Nii et selles mõttes meie jaoks on see olnud selline vanema kogemus, lapsevanema kogemus. Для нас это был такой опыт родителя. Et meil oli üks laps. У нас был один ребенок. Aga nüüd ta on suureks kasvanud. Теперь он вырос. Ja kodust välja läinud. И ушел с дома. Ja elab oma elu. И живет своей жизнью. Ja meie tunneme sellest rõõmu. И мы радуемся. Et kuidas ta läheb. Как у него дела? Me oleme alati iga aasta sellest osa. Мы каждый год участвуем в этом. Ja, aga nüüd me oleme lihtsalt ühed organiseerijad teiste hulgas. Но теперь мы одни из организаторов. Ja ühel hetkel me arutasime ühe teise inimesega, kellega me koos väga need esimest 3 aastat vedasime. В какой-то момент мы говорили с другим человеком, с которым мы все эти 3 года делом занимались. Ja me avastasime, et see on täiesti teine üritus.
И мы открыли, что это совершенно другое мероприятие. Täiesti teine tase, kvaliteedi tase on hoopis teine kui esimesed 3 aastat. Совершенно другой уровень. Качество намного выше, чем предыдущие 4 года. Et meie ei oleks suutnud seda kunagi teha. Мы бы сами этого никогда не сделали. Ja see ei ole ka koguduse ülesanne. И это не является задачей церкви. Aga see on midagi sellist, mis väljendab seda, milline on Jumal. Но это что-то, что выражает то, каков Бог. See toob inimestele rõõmu. Это приносит людям радость. See loob ühendusi. Это создает связи. Inimesed saavad kokku omavahel. Люди встречаются. Ja neil on hea olla. И они хорошо проводят время. Ja väga oluline, seda täiesti alkoholi vabalt. И самое главное, совершенно без алкоголя. Sest me oleme suutnud hoida seda siiani ja me oleme väga rõõmsad selle üle, et ka need, kes täna seda korraldavad, jätkuvalt on nagu selle juures, et see on alkoholi vaba. И мы rады тому, что до сегодняшнего дня мы смогли сохранить то, что это совершенно безалкогольное мероприятие. И также это знают все, кто организовывает. Ja seda pärast tuleb muidugi palvetada, et see lubade hankimine oleks piisavalt keeruline, et see ka nii jääks tulevikus, sest nii kui sul on alkoholiga üritus, on see organiseerimine kohe keerulisem. Aga me oleme väga tänulikud selle eest. Нужно молиться, чтобы разрешение на продажу алкоголя было так же сложно получить, как и сейчас, но пока что это так, и чтобы начать продавать алкоголь на своем мероприятии, это будет означать намного больших организационных усилий. Aga mis on nagu selle meie jaoks olnud selline nagu asja mõte? Но в чем был смысл всего дела для нас? Kui Jeesus läheb ära oma jüngrite juurest ja ta läheb Isaga taevasse. Когда Иисус покидает своих учеников и идет к Отцу на небо, siis ta annab jüngritele ühe käsu. Он дает ученикам один приказ, одну заповедь. Mida iga kristlane, kes on olnud kauem kristlane kui 3 päeva, teab peast. Который каждый христианин, который был христианином больше, чем 3 дня, знает наизусть. Et minge kõike maailma Идите по всему миру ja kuulutage evangeeliumi и проповедуйте kõigele loodule. Всей твари. Me oleme kogudusena sellel seisukohal, vähemalt meie vanemapastoriga, et kogudus on kõige ebaefektiivsem pühapäeva hommikul või siis teie puhul pühapäeva lõunal. Мы, по крайней мере, наш старший пастор, считаем, что церковь наименее эффективна в воскресенье утром или, значит, в случае русской церкви днем, да, в воскресенье днем. Sest siis me oleme kõik siin koos selles ühes majas. Потому что тогда мы здесь все вместе в одном доме. Ja keegi meid ei näe. И никто нас не видит. Võib-olla heal juhul kuulevad, kui me laulame siin. Можно услышать, если мы поем. Aga nad ei tea, mis siin toimub, nad ei tea, mis on inimesed. Но они не знают, что здесь происходит, они не знают, какие тут люди. Ja see on selles mõttes nagu okei, et see ongi see aeg, kus me nii-öelda käime ennast laadimas. И не, в принципе, это нормально, потому что это то время, когда мы за себя заряжаем. Et see on see akude laadimise aeg. Это время нашей зарядки. Aga 6,5 päeva nädalast Но 6,5 дней в неделю me oleme mujal. мы где-то в другом месте. Siis me läheme välja selle energialaksuga, mille me siit saame. И мы выходим с этим энергетическим зарядом, который мы здесь получаем. Ja siis on see aeg, mida Jeesus ütleb, et minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi. И вот тогда то время, о котором Иисус говорит, что идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Ja tegelikult me ei teinud ju kodumaja päevi selleks, et inimestel oleks üks tore üritus. И на самом деле мы же не делали ни Каламы для того, чтобы у людей было одно веселое мероприятие. Et see oli tegelikult meie armastuse tegu Kalamaja vastu. Это было проявлением нашей любви к Каламы. Ja ükskõik kui palju aega mööda läheb, И не важно, сколько времени проходит, siis fakt jääb alati faktiks, факт остается фактом, et Karlova päevad Tartus что дни Карлова в Тарту ja Kalamaja päevad Tallinnas и дни Каламы в Таллине on alguse saanud baptisti kogudusest. начались из баптистской церкви. Ja see on olnud meie armastuse kingitus nendele keskkonnale. И это было подарком нашей любви этому сообществу. Ja tegelikult tänu sellele algatusele on inimesed avastanud enda jaoks Kalju kiriku
И благодаря этому мероприятию люди обнаружили себя в церкви Калама. Väga paljud, kes mitte kunagi ei oleksid uksest sisse astunud. Те, которые бы никогда не перешли бы через порог. On julgenud siia tulla. Они пришли сюда. Näinud, et siin on mitte ainult kivimüürid, vaid sinna kivimüüride sees on tegelikult inimesed. Увидели, что тут не только каменные стены, но и что внутри этих стен живут люди. Ja tegelikult on väga toredad inimesed. И что это на самом деле очень хорошие. Ja üsna ohutud. И довольно безопасно. Ja tegelikult me teeme ju selleks seda, et inimesed võiksid kohtuda Jumalaga meie kaudu. На самом деле мы делаем это для того, чтобы люди могли встретиться с Богом через нас. Et see on ainukene põhjus tegelikult. Miks kõike seda teha. Единственная причина, почему всем этим заниматься. Ja kui keegi kohtub selle kaudu Jumalaga, Если кто-то встречается через это с Богом, siis see on olnud väärt seda vaeva ja seda tööd. тогда это этого стоило. Ma ei oska rohkem midagi sellest rääkida. Мне больше нечего сказать. Vilver, aga nüüd on järgmised Kalamaja päevad mais 3. Следующий день Каламая, 3. Ja põhimõtteliselt 3. täisnädalavahetus, kuna mai algab, 1. mai on pühapäev, siis see 3. mis on täisnädalavahetus, see mis on vist 20, lõpeb 21-22 seaduse. Это будет 21-22 мая где-то, примерно так. Just. Et mis on siis plaanis just Kalju kiriku poolt see osalus Kalamaja päevadest ja kas Betania kuidagi saab nagu kaasa lüüa? Что церковь Калью планирует организовать на дни Калама и может быть Бетания как? Me just arutasime seda, et mis me siis seekord teeme. Мы вот как раз обсуждали, что мы будем это. Ja me läksime natukene selliste kindlate asjade peale välja. И мы решили сделать что-то такое, mis meil alati on nagu toiminud. Что у нас всегда получалось. Üks asi on see, et hommikul kella 10 saadik kuni, ma ei tea, aegade lõpuni saab siin pannkooki. Во-первых, утром с 10 часов можно будет тут получить блинчик. Siis pealelõunal on meil kirikus on kontsert ja me tahame, et tuleks Daniel Levi. После обеда у нас будет концерт в церкви, и мы хотим, чтобы приехал Daniel Levi. Daniel Levi. Sest et tema on kristlane ja ta lihtsalt ei laula, vaid ta saab ka sinna laulude vahele anda edasi selle sõnumi. И поскольку он христианин, он не просто поет, но он также вкладывает смысл между своими. Ja kuna ta on praegu ka noorte hulgas väga populaarne, siis ta on ka selline nimi, mis tõmbab inimesi. И поскольку он популярен среди молодежи, его имя будет притягивать людей. Siis lastele saame teha siin teatrit, natukene sellist sõnumiga teatrit. Me kutsume Eesti Laste Missioni tegema teatrietendust lastele. Для детей мы хотим организовать постановку, со смыслом постановку. Мы хотим позвать миссию, чтобы она организовала это представление для детей. Nii et lastele on siin huvitav tegevust ja nad saavad toimetada. Так что будет занятие для них. Ja muidugi meie ette aastapäeva jumalad, kuna meie aastapäev on ka samal ajal, me lükkasime see aasta veel oma aastapäeva natuke eraldi ja tänu sellele teie tulete 22. mail kell 10 hommikul vist ja meie tuleme kell 12. Mingi selline vangerdus sai tehtud. У нас будет также юбилейное наше собрание, поэтому русская церковь собирается где-то 10, а у нас 12. Ja siis me pärast pakume siin, kuna pühapäev on Kalamaja päevades olnud nüüd viimased aastad selline hoovikohvikute päev. И поскольку воскресенье было днем таких дворовых кафе в Каламе. Siis me nii-öelda pakume siin avatult kõigile sünnipäevatorti ehk oma aastapäevatorti oleme. Мы будем тут предлагать торт для всех. Kaili on selle meile tavaliselt väljas teinud. Обычно Kaili. Ma ei tea, kas ta juba see aasta on räägitud, aga tavaliselt on... Mida? Kui sina oli 90 peale. Ma just ütlesin, et tavaliselt on sina meile tordi valmis teinud, ma ei tea, kas see aasta on sulle veel räägitud. Ei ole. Siis oli jõuaks siin. Tegelikult oli meil vahepeal vist isegi mõte, et äkki omakoguse liikmete säästmiseks me tellime väljast. Aga ma veel ei tea. Võib-olla samas Kaili teeb nii häid torte, et me ei tea, kas me tahame ennast sellist ilmäärdada. Ei, aga kui te minu firmast tellite, siis see ikkagi teeb, reklaamipaus. Ei, aga siis ei pea mina tegema. Just. Lihtsalt see mass
mis siia nii-öelda laskub, kui see jumalateenistus läbi saab ja kõik need asjad kokku saavad, no siis on niimoodi, et see hoov on triiki täis ja lihtsalt see kaob nagu niimoodi. Народу приходит много и торт буквально секунду. Et see on lihtsalt koguduse enda liikmete jaoks hästi, selles mõttes nagu füüsiliselt ka hästi koormav. Это физически довольно трудно для членов церкви. Nii et praegu on olnud nagu sellised mõtted, et tahaksime nagu sellist. Сейчас такие мысли. Et kuna me oleme leidnud väga sellise oma nagu nurga, mis nagu toimib ja samas me saad aru, et mingid asjad on sellised, mida ei ole mõtet teha, sest terve Kalamaja on täis asju sellel päeval. Et siis tasub nagu selliste kindlate asjadega välja minna. И вот сейчас мы нашли свой такой угол. Ja need nagu töötavad. Чем-то испробованным заниматься, потому что они работают. Et millegis sõideta saab? Как можно попасть? Me võtame, ma lähen kohe küsin meie selle tööjuhi käest, kes meil tegeleb sellega, et te olete niimoodi valmis, te olete paadis ja siis ta kohe ütleb, millega te saate aidata. Да, я могу спросить как раз у нашего... Aga kõige rohkem muidugi esimesed, millega saate aidata, see tulge kohale. Во-первых, придите на место. Tulge laupäeval kohale, aga ma usun, et me saame teid ka eriti, kui te pakute niimoodi, siis me kohe võtame vastu. Если вы хотите чем-то помочь, тогда обращайтесь, мы вас обязательно придем. Okei, aga meil on veel natuke aega suhelda. Jah, mul on see, ei, tegelikult ei ole hullu, ma võin veel vabalt rääkida, aga selles mõttes, kui teil on Kalamaja päevade kohta küsimusi Если какие-то вопросы по дням või selle töö kohta. Или об этой работе. Kuidas linnaga asju ajada siis? Как общаться с городом? Kas sellel päeval või nendel päevadel, kas sellist kristlikku sõnumit te üritate nagu pigem pookida ja põimida mingite asjade sisse või te ütlete seda mingil hetkel nagu keegi ütleb selle otse ka välja nagu? Христианский этот месседж вы пытаетесь связать со всеми этими делами или же вы где-то его отдельно высказываете? Me oleme erinevatel aastatel teinud erinevaid praktikaid В разные годы мы использовали различные практики. Näiteks 2 aastat tagasi, kui meil oli 130 aastapäev. Например, пару лет назад, когда у нас был 130-й день рождения. Siis meil just sellise konkreetselt evangeelse sõnumiga oli pühapäeva õhtune Timo Lige kontsert. Тогда у нас был с таким конкретным евангельским сообщением такой субботний концерт. Sest et, ütleme siis nii, et kultuuri saavad võib teha kes iganes. Потому что культурой может заниматься кто угодно. Ja seda saab seal suure Kotsepuu-platsil nagu siiamaani. И этого на площади Kotsepuu очень много. Aga sõnumit armastavast Jumalast ei anna keegi teine edasi kui kogudus. Но послание о любящем Боге не передает никто, кроме церкви. Sellepärast me oleme ka alati oma aastapäeva jumalateenistuse pannud sellesse Kalamaja päevade ametlikku kavasse suurelt näha, et see on Kalju koguduse aastapäeva jumalateenistus ja kõigile avatud. Поэтому мы наше юбилейное собрание всегда оставили на дни Kalamaja, чтобы было везде открыто видно, что вот это церковь Kalamaja, здесь это проходит. Ühel aastal Joel ja Laura Remmel tegid samamoodi kontserti ja oma laulude vahele tegelikult rääkisid oma isiklikku tunnistust. И также Лаура и Юэль Рейнмер как-то проводили здесь концерт и между песнями, значит, рассказывали свое личное свидетельство. Ja tegelikult see on ka mõte, miks me tahaks see aasta just Danielit saada. И это также причина, почему мы хотим Даниэля получить себе, чтобы он выступил тут. Et ta lihtsalt ei laula. Он не просто поет. Aga kuna noored teda kuulavad. Но поскольку молодежь его слушает. Et siis, kui tema oma sõnadega räägib. Если он будет говорить своими словами. Siis see räägib noorte vastu. Тогда это будет достигать много. Nii et selles mõttes vastuseks sinu küsimusele me oleme ikkagi alati üritanud nagu teha seda, milleks Jumala kogudus kutsub. Sest meie oleme ainukesed, kes saavad seda teha. В ответ на твой вопрос мы всегда пытались делать то, что церковь призвана делать, потому что мы единственные, кто может заняться. Palju siis iga aasta nagu tulnud täitsa uus tulnukaid kirikusse? И сколько, значит, каждый год приходил Sa mõtled Kalamaja päevade Keegi ütleb, et Kalamaja päevade kaudu sain teada.
noh, ütleme niimoodi, et see mass, mis siit läbi voolab, me teeme, noh, me arvutame näiteks me saame seda arvutada, et palju umbes käib meil siin pannkooke söömas aastas. Ну, так точно почитать нельзя. Большие массы тут проходят. Мы можем примерно посчитать, сколько людей у нас в блинчики кушают. No 500-600 inimest vähemalt. Ну, 500 человек точно. Et noh, meie pannkoogi meeskond on ikka lõpuks üsna käpuli. Потому что команда, тех, кто нас блинчики делают, они обычно уже четверенько. Samuti nende kontsertitega on ikkagi olnud, see saal on olnud üsna täis. И во время концертов зал был обычно полный. Et noh, kui on, muidugi on, et väljapoole, noh, kui sa teed kontserti, seal peab olema mingi nimi, mis inimesed on. Iseenesest ei tule, eriti kui neil on 10-10 kontserti või raama laiali. Чтобы люди снаружи пришли, нужно какое-то имя, которое бы их туда привело, потому что, ну, особенно учитывая то, что вокруг много других концертов. Et selles mõttes see on olnud kindlasti väga suurel hulga inimestele selline Kalju kiriku ja koguduse avastamise koht. То есть для огромного количества людей это было таким событием, где они могли открыть для себя церковь Kalju и увидеть, что здесь происходит. Siis kui nagu tulnud ka jäänud tulnud nagu Jumala juurde nagu Jaa, on tulnud, ma ei oska selles mõttes niimoodi võib-olla arvu öelda, et ei ole nagu iga inimesega nagu päris seda niimoodi läbi käinud, et mis see rada on. Aga meil on ikkagi inimesi, kes tulevad, kes otsivad, me saame tavaliselt, muidugi selles mõttes on natukene paha see Kalamaja päevade toimumise aeg. И были люди, которые прямо приходили к Богу через это, то есть я сейчас точно цифры не могу назвать, но я знаю, что они есть, и тут может быть не очень хорошее время, когда проходит. Sest see on just vastu suve. Потому что оно прямо перед летом. Ja suve ajaks, eks ole, me tegelikult paljus nagu, igast programmid, tegevused nii-öelda lõpetame ära selleks ajaks. Inimesed lendavad laialt. Летом зачастую все программы и какие-то деятельности заканчиваем, потому что люди разъезжаются просто. Aga selles mõttes inimesi, kes nagu nii-öelda sügisel meid jälle üles leiavad, on ikkagi alati olnud. Ja kuna meil on siia juurde ka käib, me teeme ikka igakuiselt enne neid pannkoogiüritusi, siis nad tulevad nagu uuesti ja tegelikult see on meie selline, me kutsume seda nagu meie esikuürituseks, et see kiriku ukse läbi teha võimalikult madalaks. Но мы всегда есть люди, которые находят нас осенью снова, и мы, конечно, каждый месяц проводим эти утра блинчиков, и тогда люди нас снова находят. Это мероприятие направлено на то, чтобы порог церкви сделать максимально низким, чтобы намного больше людей могло посетить. Ja näiteks siit praegu ei näe, see sama maja, mis siin otse üle teeb. Сейчас не видно, но тот дом, который прямо через дорогу. Sealt on üks perekond tulnud, nad on elanud siin kaua. Они жили тут очень долго. Ja mitte kunagi on Kaljusse sattunud, sest nad ei teadnud, kas nad võivad kirikusse tulla. Они никогда в Kalju не попадали, потому что они не знали, можно ли зайти в церковь. Ja nüüd nad käivad meil siin laupäeviti, kui meil on pannkoogiüritused. Теперь они ходят к нам довольно часто, то есть по субботам всегда для нас утро блинчиков. Nüüd nad vähemalt julgevad tulla juba meie jõulujumalateenistusele. Теперь не боятся прийти на наше рождественское богослужение. Nii et tegelikult nad on naljakas, sul on kirik teisel pool teed ja sa ei tea, kas sa tohid sinna sisse minna. Ну это смешно, на самом деле, что у тебя церковь через дорогу, и ты не знаешь, можешь ли туда зайти. Ja selliseid lugusid on jah palju. Таких историй много. Selles mõttes on see olnud hästi tore. Meie jaoks on see, et selleks ajaks, kui Kalamaja ärkab, on Kalju kogudus tegelikult juba läinud lõunakohvi jooma tavaliselt. У нас так, что к тому времени, как Kalamaja просыпается, церковь Kalju уже идет пить свой обеденный кофе. Ja siis kõlab siin Betania koguduse juurde. И уже Вифании поют. Nii et enamus Kalamajas arvad, et Betania kogudus on ainuke selles. Pole Kalju kogudus kunagi näinud. Так что многие жители Kalamaja думают, что Вифания единственная церковь, тут они Kalju даже никогда не видели. Nii et selles mõttes on midagi head ka selles, et te saate hiljem tulla. Может, что-то хорошее в том, что вы можете позже приходить. Aga üldisemalt, et see strateegia, millest sa rääkisid, et te otsustasite, et see kogudus peab olema selle rajooni jaoks, selle kogukonna jaoks. Kas see strateegia on sinu arvates olnud edukas?
Ну, в общем, стратегия, которую ты рассказывал, что церковь должна служить городу, должна служить району, была ли она успешной? Ütleme siis nii, et hea on vastata sellistele küsimustele, et jah ja ei. Скажем так, что да и нет. Et me ühel hetkel nüüd hindasime küll seda, jah. Мы пытались оценить это в один момент. Ja me saime aru, et sellest kahe poolega lausest И мы поняли, что в этом предложении из двух частей, üks pool on olnud, me oleme olnud väga tublid selles. что с одной стороны мы были большими молодцами, Ja teises osas me ei ole olnud nii tublid. с другой стороны не были. Et seda poolt, mis puudutab hoolivat kogukonda, То, что касается заботливого сообщества, me oleme suutnud näidata Kalamajale, et siin on olemas üks kirik, üks kogudus, мы смогли показать Коломая, что здесь вот одна церковь, церковь здания и церковь общины, kes on selle Kalamaja jaoks olemas которые есть здесь для района Калама, ja mille uksed on lahti и двери которых открыты, ja me ootame neid. и мы ждем их. Et selles hoolimise osas me oleme olnud väga tublid. В этой части заботы, мне кажется, мы преуспели. Aga kui me olime ausad iseenda vastu, Но когда мы были честными с собой, siis meil kohati tundus, et see, mis puudutas Jeesuse tunnistamist, то нам иногда казалось, что то, что касалось признания Иисуса, et selles osas me nii tublid ei ole olnud. что в этом мы такими успешными не были. Ja tegelikult see on meid viinud nagu meie järgmiste otsingute juurde, mis on see lahendus. И это вело нас к нашим дальнейшим исканиям. Какое решение? Ja praegu ongi see, et me oleme pastor Erkiga sellest väga palju rääkinud. И сейчас так, что мы с пастором Эрки это очень много обсуждали. Ja me oleme tegelikult jõudnud selle äratundmisele, et ainus lahendus ongi jüngerdamine ja jüngerlik eluviis. И мы поняли, что единственное решение этого вопроса есть душепопечительство и ученичество в жизни ученика. Selline isiklik jüngerdamine. Личное душепопечительство. Ja kui iga koguduse liige tajub, et see on tema elus, tähendab, see on tema ülesanne ja see on tema eluviis. Если каждый член церкви понимает, что это его задача и это должен быть его стиль жизни. Ja me oleme alustanud juba mõnda aega tagasi jüngrikooliga. Какое-то время назад мы начали со школы учеников. Ja seal me tegelikult me oleme öelnud, et me otsime Jeesuse jälgi, kus ta on minemas. И значит, там мы говорим, что мы ищем следы Иисуса, чтобы понять, куда он идет. Et näha seda, kus Jumal on tegutsemas ja kus ta ootab, et meie oma eludega kaastunksime. Чтобы понять, где Бог действует и куда Он хочет, чтобы мы со своей жизнью пришли. Just niimoodi igapäevaselt nendes keskkondades, kus me igapäevaselt oleme. В тех местах, где мы ежедневно находимся, где мы присутствуем. Tööl, koolis. На работе, в школе. Seal, kus me oma enamus oma elust oma päevadest tegelikult. Там, где мы большую часть своего времени проводим. Et selles mõttes see on olnud nüüd see avastus meie jaoks, et just see teine pool sellest asjast, et see võti peitub selles, et kõik saavad aru, et me kõik oleme Jeesuse jüngrid ja samas me kõik oleme jüngrid. В этом смысле это было открыто для нас, что мы все поняли, что мы являемся учениками Иисуса, и что мы поняли, что мы все можем создавать других учеников. Ma ei tea, ma loodan, et see vastus sul. Еще вопросы какие-нибудь? Pärast või? Aga aitäh!